Tisoviwe Jesu Christa arhakelezano kenise petekelushewe. Nipudin pugetsa TSALI chabie Jehovah kishelie. Buaem hatsa bevitor gashala. How big it's a petegis petebusilije. Shilie munye nidi gelilie. Ngoterino keze tsali khupri udi serapu. Jesu ginu thejavoria. How keze gelile do. Khupri udi serapu. Jesu ginu thejavoria. Kezidi tsali ku hepengu apu. How kelila ledo. AZEI-I
te ke jesia thaliri chaliku hetha thapu thesia zuluam harapo ba te ke jesia thaliri Krisi to KECHA KRÜTA KEMESATO po bijewe pati bavdo ke vi hawla siro ni po no teti suza ke sa ke vi hazo shiri promoza bi he komi po ke tsala se ni po ke tiji kan se we THEKHA August kr zo shiri ni po ko zala vodi Sunday thella no zo shiri to la ke slam pe she he she za me ho ke siki ni po ti son ke no ko cross ti son ye no he ko zetyo ti son ye no chabi he ko tse he ko khawa mo zo di ni po he ko ze vodi poti bo the ko ma keri ho to la ke shla he ke tezi kan se she we ke pnyo fa siro he ko no shoda di le ke likin he ke pnyo fa no he ko ke jo ke mo ko re fa se ko tse se chi he ko ni po ke da ti go no he ke le gori mesamo shiro ke pumalano ni po he jo li ko zo shiri ke pelle Krista ke pelle ze ke therdi luto ke ta ko la zo shiri ni po no ko ke jo ke mo ko fa se ko tse chi di non to he ko kre ke mesala se chi ni po din ki cha yo we shiro he ko che do no sho la ke vo no zo shiri he ko no fo go he ko ze balie he go re tse ke sa prela se chi ni po din ki cha ya he ko bo chi di che do zo shiri he ka ke sa bi an se ke le ri tse chi
mo lula ke vono tison he ko bo njapo ke vi mi tsidi lu fose ke le tsili mpi nje ntie tsidi ni bo he ko bo lu fose ke le tsili che poti ani bo ke visa chekizo ni bo sala he ko bo hashie so hachila le modi ni po tiesa avie mo tiesa amesede ke ke le no ko po to presently ke dola ke no fo bo he ko mi po ke tsa ha ke sala si chi ke ni fa jo theory he ko do no me tanu shodi pa ki kro so ko hazo she ka pem pele la si je no to ni po tanu ke pe lor fo ka pe ko tsi di ko tsa pe ko se mo ko bu ngi no ke lingu le no ne ngu le ngi no ke ko ngula ki le tsi chi ke pe ni fa jo ro so me ji di ba ke tsa ko so she ke so ro ani po mengudi ki chake pa ko so she no ko ke chai ke la pe ko tsi chi ke ne fa shiro che do por hi ke kri ke no ni po he ko no sho vodo ter no te la ke zo no to he ko KROSE participants pette ko so she ka pim pele shi ya che do ni po te fo ko to ko so she revedo mo no jabe ko ri tsi di o ko to pa ke sen no ni po ko ki go ra ke hu anu ke hu ke tsi no mi po no ko ki nu rin te ja mo ki le tsi chi shiro jabe no he ko pas sa to ri tsi bon di se vor ke za so ki don so sheri non to poken helie no fo no ni po posesha mo no poki no so sheri he ko me po ke tsa retse ke sala si chi di bu no ko tsepe ko la si ki le tsi chi he ko tes se be mpen no sa ko ki le tsi chi ke ne fa din ki cha ya juro ni chu go so sheri ka pen pe le si chi ko ri te ke vo ke to no ni chu to yo no pizza to yo ke tsa non to ani po ko ri tse sa ko tes se be ki tsa si li chi ni po ko bu shi di si le kri ke le mon 지 kitchen ni po lu parli ke to la no jabe pette go tse ki le tsele mo ko san school ke phagori no tsepe ko si ji ke pinyo fa ko ke vi ke ko poi to mo ni po ko tse ke no bie mo zino la vo ya mo no to e ko to no body e ko se me to ki vi ke mi tsili chi di har ke le krista za no chashi ya we amen krista za no ni vo ke ba pette shiro online no ke ho ke ba pette ke lu shi ya we shiro homiete kere totsi di lerdi go ze ke huba liro krista za no mo ke ni no ni go ze ke li se nyo ki nyo pesi shia mo vorgi to tigo no zo sheri vordi he go ze ke huchi ke ze seri nyo ki pesi se je mo je do ke shoma ta no ke penya fo za ye tsli mo jabi vorgi ba pette go tse ke li o tsli tina nyo pette pije No energy. Prepare our hearts, oh God. Help us to receive. Break the heart and stony ground.
until every heart confesses Christ is Lord. Particularly ola ke penyuwe bejewe zale ke jivi so hala KRIEKESANUO mu bimezo nge beje che do liro ngo ke chacha go liro ke KRADI no tu be madazla ke KRADI no president nyo tyo teni din no ke chacha liro Northeast Christian University KECHA August 2023. Prayer points for Northeast Christian University, NECU. Praise God for the establishment of NECU, a much-needed distinctive Christian university under CBC-NEI. Praise God for all patrons, founding members, friends, and well-wishers for their support in laying the foundation of a rich legacy for posterity. Holiro ngo pete keze ketheji nekula nonu ketheji kagisiro mu akechacha suru persasdo mu sogoro kezali ngo kechachlido kecha cha Kerüsuo mu pumu ke nyeliro azaza DIEKEPU ro ki nye hanibu chado ke ZHAPU liro the Vice Chancellor Dr. Darlendo Cutting, especially for good health and long life to take NECU to a greater heights. Kenyu liro staff, lecturers, and students under 3 streams of studies. A. Liberal arts, B. Theology, C. Nursing, paramedical, and allied health sciences. KECHA zonye hazati kubu chado shuro avizati keba goliro KECHA seumudiu chado. Seuliro 6 conventions, 112 associations, and 8,477 churches under CBC-NEI that they may actively support NECU as it belongs to them as stakeholders. The financial crisis NECU is facing at this nascent stage. KECHA zenye azati kubu chado shuro KECHA pengumu soruliro balcony no kebago cradle room na kebago mu online no kehu kebago bu chado. Much needed funds for campus development both at city center, Dimapur, and permanent campus, Medzipema. Soruliro to make NECU a source of great blessing to the people of Northeast and beyond, to the glory of God. Petego kezerino kechachalome. Ibu mbejewe no potikivio kas no yebunu bordino Northeast Christian University la chalike vi dia ola he keteje bensaya zabu zayetseliche no juro kroto hori sela bordino he kidzunu sasa hagolari keteje bensaya we no japie kroto honori sasa no hagorise medoki metsele mikichuki debo kroto anu bashi no make vitsa bashi no to sogori jabe tseselike ditseliche no go ke niritsa pekras borgetu tigunuri no ner khabeu tsdino bunu make vi tsasa selikilitsa no japi be uts ukikruno selikilitseliche shoro non to jabe
Protohanu no Hameza Gabago, mi Pupono to Jabits, no Ugobunu, Medoki mi Potunu, Hameza Silicile, Vice Chancellors or non to Jabi Pots, Kevika Sorok Habipots, Rikachat Hejak Habipots, Ubu Medoki Midi Potunu, University or Sedino Potunus Silicon to Guri Cecilic Litilici, Posika Durinum Hatsakabago, no Sogori Jabit Cecilia, Hanu staffs go Shoro. Kesedino Matsakabago, non to me proposal, non to Jabit Cecilia, lecturers Gori, students Gori, me proposal, non to Jabit Cecilia, Mikichuki de Bobrahanu, Usapretsabashi, Mary Bashi, non to Semiburi, and Tejangolia, Shuro, non to Jabia, non to Nordiski, Temigori Cecilia, non to KRÜTA KECHA KECHA or KRÜTA non to Sogori Jabit Siligi, working to Tigunori Ubu Nun Sadino, KRÜTA Hori Kro Hisiligula, University of Bishesigula non to Jasilicia, Shiromi Kichuki de Borahanu, Lesser Prabashi, Mori, Mary, Hamezabaji non to Socopete, Jabit Cecilia, Mohano non Zayet Silicilici, Yogo Neko Hori Kabian Pelela City, Kihi Major Law, Jesus and Chasadaway. Amen. Thero Angami Baptist Theological Fellowship KECHA sa Vodino Kesava Zalanu Solari Chasalino. Angami Kohima Angami Baptist Theological Fellowship Kesegola Chatio Shiro Kohima Angami Baptist Theological Fellowship the program kribu this here la chatyo so she theology prakabagola chatyo mu theology pradi dieto chekabagola inungo ke chacha di hago ha se chala lilu ibu jeti honu ye kohima angami Baptist theological proto hagolari chaiwa ibu no proto ori sekabagola ye ke teji bensia proto honu nu temie mi bu Parlikaba Hagolari Keteji Vinsaya, no Proto Segabago, non to me puts Jabits, Kesikele Kabios, Ketepu Kabios, Silikerum Hasikabios, Ziprizuno Kabios, the Ubu Medogim here. Proto Horis he put to Nasilikili Silijani Pu, Shorono, near Kribudis her Hamezagabago, non to Ugomi Pupus, non to Jabits Silikili Silici, Shoro Theology Preludino. Work Pragabago non to Sagori Kro Hisile, Uburi Putunu, Keleki Vikamato, Sedino, Diego Preledino, Zaputza, Kemi Yeslik to Lanon to Cecily Gilesile, Ugo Sili Redali Givigono, Personally, Medo Gepido, Ninizo, Bibishwali Givi, Sogopeteno, no, Roguro Kesidi, Obu, Keleki Vikamato, Sedino, Diego Preledino, Hitemitaze, Putunus and Zayet Sicilic to Lanon to Cecily Gilesilici, Gerald. Theology preludi work about non to Lietonu Gabago, so very Cecily, Nunner Cabios Sas, Ugo Zapu Gesagunino, Cesas, Dinun, Zatsakimi Yeligilici, Proto Hori Cabian Pelelasia, no Jabi Proto on Sesamo, Ugo Matopete, Mehobi, Metogimi Seligidi, Magopete, Cabian Peles, Jesus and Chasadewi. Tilio Ungo, Ma Kinguledadu, Ashers Pocolino. Chasalino. Ibu Bejoe no, Potikivio Cas, Higo Mibu was ever, Babadonu Jose, Shuron, Kemasakino Sisa, Hula, Keteji Bensea, no Boriki Krikrizino, Jabi Hitsilino, Hekrohi, Hekrobaya Gaza, Hagula, Keteji Bensea away, Zabuza Buza Yetselici, Shuro, Chetiono here, Paho Yuri Selabordino, Nsayanipu, no Jabi Hagomoki Sicily, Shuro Hagoha Sela. Kepragono non to Kesemigo non to KROSE the Ubuputunu, Hago Sedino, Nza, Sakimi Yela Slikilici, Tiki Viola, he get his bins the Jesus and Chaseaway.
ajo vira nino bu se according potisele Jehovah Tsawe, potike vihau, aburi labor solidi, kepenope aperhipe, ateke keserope, aburi bor, teti sozari, zolakilila, anidi, kepenope setor yawe, mu, nikori potiho, ketsala, niko pezie. Tsike tsike bo tsilidi wo ateke ke tsipete gonu uke hue alacha mu kepele me ko ki debore alacha ke bala MHAKENGU konure ajizida mo mu hapete gori chokrile operation gori pete chokrili te ha ke cho abu hidibor nikom hojunula thakele ki debore anishi ke thezi pe ke penopro chawe shiro Shiro akikre hego kesekeje tije gelegono hego no pichuto potibo ketagono shiri hego warkra hego lacha is obodi teha zozi keje betegola hego hake granuri anipo teje kudamo mori hake granuri hego 하이디 미디볼 테하 졸리제웨 게차차티 아메 존노메 잔나푸포데 데리 게차하리 타체 피게차푸포 데리 쵸바누 게차하기 데보리 포케코 니무 게차하기 데보 비시 하부리 자기 데보 케페노파 아카사스보토 리로 아부리 게차조보 츠디 디소자 고누 루볼리에 테니 저 아케페노 버키리 소리 차야 시로 디제세 메스 게지보 게우키 하누 볼리 모토데 데리
neko hegom hege choko buri online nuri ke hule di hego bu sike bakola nu neko pezewe shiro ake nike za tobo laro u UBC sedekele tere tonye aburi mezevo classroom bonunu ke hu sedeli di vor THEKHA teacher hepengu golden jubilee teacher how chola ke zokolari nipu teje Thursday aburi vor hai chupo choda di nipu as a vor choseteru nipu zabu zaye chele thene shiro teacher hakecho as a vor chokesa nipu ki debori akrishi ke hu haupe ke hu cheli di ke lunu cheli mor ke so ko ke pele cha ke tho ke lum hasi cha mu ze mu cheli mor ke so pette ko ke hu hau nu bi apethap ke lezo sidi THEKHA ke cho ke hu hau lanu ani di wor choliwe Siro akecha ari nipu kichaya uke hubu unipu Jehova medonu pokeni tho chedi u ko jubilee chobo ke to pette konu unipu medo no chakhrikelu chilichi siro UBC ke hu bu nipu medogo chezo thadi nipu ke born he zaye chele thenye ha ake chamu ake menguwe shiro the ke penope die Allah ke penope die ho ki debori ke thomu anishi je ke tsiyopo trepe upo ke zasne Chiliko krepodi se Chiliko krepodi se Psalm 103 verse 1 verse ponupengu Jehovah chele hare arofa anu ke bapette ko poza ke mesau chele Jehovah chele hare arofa Pome cheke me vi ke se kheko rekramota he ne ke ju ke mu pette vapi ne ya ke zau ne ke cheke ne pette cheke serho se ya ke zau ke pe kanunu ne ke hiro ha se ya ke zau ke khrie mungu ke mezie se ne ke dichere chse ya ke zau ha ke vi ko pe ne mengu ko chi se di Doi ne Krisara Chalake Sake So Nipu di hau ki debori ula ke tomu unisi Nipu di hau wu ari muni ko pete kuri zeto ke liu chile tenya Amen. Chido ugo KETHERÜ di ketolese PRELUDE liro chiliko ku kripudi hidiapo chiliko ku kripudi hidiapo kuso pununu ke kerükezo PRELUDE potsugi tubi ke bau keshu nunu rgose bali nu keze Jehovah ankeya Kenuri akivorji an kekeki nyebe aferenersaji. Hey Jehovah,
DIEKEPU be baje ame KIKHU se bale Keme to avaje DIETHOBU atse kemezeseji Kerüsuo dirbu atse kinhewa hezoji akechawe ukom hatho keshugo betsu si bazo Kizu nunu Keche pro mu beche ketzetui setui shol menunu uko ruko kesa keshi wato me ke bietse bie keseginu Keshua Getsego Gebieginu Ayasaji verse Keru Petekazidi Preledo Gelye Gesrago Bu Uto Ujal Nu Leche Mu Abuwe Talichi Yugo Petepeje Tisoviwe Nipu Pezie Ugo Jido Gershoti Honu Nipu Epurhike Kriege Zunu Ugo Archer Kasalagabala KRIEKESANUO ZHAPU TSALI Tsegasha Zuha Urchese Show us Christ Jesu Christa Hepekesje Reveal your glory in Zaye Hepekesje through the preaching of your word Ndie Ginu isi How Ukichawe Ajo vira nino zo shiri po ZHAPU tsakasha mo chili kribudi se nu prakasha po mare thor mo ajo anjapuri nadi je do thejang liwe August Sunday thelaude mo ugo August thimuliro uke penyofa die pugasha prakasha proclaiming his word geza how hase Kehou mu kepekrovor August Zasurun here very naturally Timothy ke new se mu dienunu ZHAPU chasha August zakar sen here keptavara viko chili mefe ke ninu ZHAPU chasha vogata Sunday here Pastor Nino e Nehemiah thetha ponunu kerse hakinu nipu die se gazasha tie Sunday thelaude mu ugo kezedi mati mefe ke nie sere dienunu hidi hakinu kepenyo fadie mohomu kepulina thawe a hadza putigrobunu krotsegrobunu passage haununu ZHAPUri chasawade mu nyako microbor krabado dei thie how havor ugo team ugo August dibu zedi ke khegabala team haununu ZHAPU salasonade mu puri kriza gazobunu ke pusuna thamu nipubu petenu ugo hertsaka sasaje kepenyo fe die khakasha kezat thonie mori die khakasha kezat thonie the two greatest commandments how asedi ugo jido kepenyo fe die ke pulina thawe passage chamo gazala pette ge ke methadi pulina ba ni bible ke ba mi bible mohodi pulivi moro screen nuri pataso do mathi me fe ke nie sere die nunu hidie ngule liro pette ge ke metha persona ba Potsigi chayo liro di khakasha ke ratho ke ze persodome siro farisi go poe saduki ko dieva pe jkewa siledi vo ke ngulie sidi sugo donu tejo ke simi poe po ke dotyo ma ke chodisie ke bethau tejo nu di khakasha kiu ke ratho ga
si che jisu sie poki no melu petese mu nke hiro petese mu nu petese niepu nke penyofa khedio how ha die khakashe ke jat ho mu ke riet thozo siro ke neuro nsie zanyo mie khepie ntho nke khem hedio isi ke juzo tejo pette mu siete ke sikori die khakashe hani ginu khefu pre bazo isi THEKHA no proclaiming his word kepenufa de pragasha pugasha ha ke pugabanu jido kepenufa de khakasha ke za tho mori ke za thonie pese chanungu kile ke pulina tha ugo Mark chapter ke nye verse me fe thanunu serdinary nguli do so sia Luke kera me fe pengunu me fe tha kiri jisue pugasha di ha nguli do Tigno pergele dia ho haliro dia ka samo ugo mi ka kari pemo sige bari badio mujisue tejo khagasha kenie seke khegasa swangulie mu poliro pula ka jo Deuteronomy 6:4 and 5 hanu diepo ngulie ernali ji hari Israel Jehovah ugo ke penyofa Jehovah pozo Munoe melu petese nrofa petese mu unke ko petese Jehovah unke penyofa credo isi pula gesho jo soru dienunu pengu so sie Levi mego Leviticus 19:18 ker tha nie kepu mori nie themie nyonyo ko gi runuge mo chisho deri nie zanyu khepie nie tho nie ke khe mielie ai Jehovah zo isi pula ke shjo nungu ke liye so se livi mi go lesson nungu ke liye hani ha ji sue chike khe ga sa je do ugo ngulie mu poe pu ga sa hani ha ga za thozo ga zo ha pusha de kha ga sho go pete donuri hani ha ke me ye tho ga za thozo ga za pusha juda me la li ro ke pe nyo fa khe ga za mu te mi khe ga za hani ha se pe za se ya mu te je mu ho ke li ro ham ho za Mati mefe kenie ugo pergelie serkini nu hidie sereso nu hidie hamhodze tezeu mohosli ro saduki go mu farisi go ugo do sedi jisu valinudi jisu ke tsolala ga cha hamhodze zo go mo hamhodze bazo shiri hasie zo shiri ugo teze provoro phake simie ga cha nan ki zatie ke simi he gaza kertami hagwa jisu sime zidi po giern badi poket chola la gaza si gaza ti nguli do sidi ugo liro ugo dose po validi po dim ha po puk krasro sunu ugo po malike do kelle sidi jisu ka chola la gaza ti nguli do mu ugo ham hodza tejeo mo hosliro farsi ko mo saduki ko ke zelidi jisu ka choga ja poke pegeza so hari ngulie saduki goliro ugo disutiu nu tedze po context mo hoslo saduki goliro krieza mu nanaki chate zo shiri u thau krieza gaza sigaza thabuno bayasi so sie farisi goliro mie common themi go donu ZHAPU gaza go pekrasi mu judamie nan nuliro saduki ko mu farisi ko tejo ke si togode mu ha ko jisu dir nabadi poket sodi verse seresro no ge batao tejo nu di khagashe ki uke ja toga teacher which is the greatest commandment in the law ugo hanum ha bolle mo ba they know the answer but they are still asking the question tejo ke sitogode sala ugo pochau sibazo deri ugo cha si ke vortuidi jisu ke cholas di pom habo puke krasro pom malike do ke lesi di poke cholasha si che jisu e poki verse 17 non melu petese nke hiro petese mu petese ni pun ke penyo fa credo how ha di khakashe ke ja thomu
Keria Tozo. Siro ke neuro and Siazanyo me creepy and to and ke cream hedio, Ikechuzo, isi. Ugo Butidom, Habo lesson about Lira, Mo Ato, how Perkabaki, Habo discovered Sekili, Legasaki Liro. Jisu Hakesi Hago, Jisu Ketsoka Puozo. One question. Deri Jisue Ugo Dikelagazunu Chakin ye push there. One question, two answers. Teacher, which is the greatest commandment? Mujisue Ugo Dikelagaza. The first is love God, but don't forget the second. The second is also there, and that is love your neighbor as yourself. Ugo Dikelagazunu Pue Dikin ye pusha. Kejato Kemeto Mukin News ha, you see. Hukibo Kertsagazunu Migrobo Udiakra Pidaya. Habo get so from Hakaka, Puke Kedaya, Mori Pubadaya, Musikata, me near Sibalevi, Uri Sidaya Gibo. Disue di put or Wadame, di Puki Badame. Simo. Habo Pubagash. It could be because you're just talking too much, or because it's important. Me ye gazala noe susa se basya pushya mujisue ugo dikala kasunu kepenyo fa krigaza suzo komo insezan you me krije hani ha puke kesa musla ti dom ha lesson ga ba liro kepenyo fa krigaza ha keja tho ke tho mu ke thomosho deri kepenyo fa kriya liro we usezan you me Ho Krimosho, Mohaniha, Tsukokri Genza. Loving God is number one and priority, but we cannot separate our love for God and our love for our neighbor. Mohanumabo, interesting sekezobo, Asigiliro. Tejo Kergo, Ugo, Jokepra, Mefenuringulia, the 10 Commandments. Pulakasho, Pengu, Sorunu Mefe, Ponuri, Ungulia, the 10 Commandments. Mu theologian ko Pugaza, 10 Commandments, Tejo Kera Hakoha Mohogashiki. Tejo Kera Hakoha, Vatsapie, Krokenitslevi, Mu Ponunu Dieliro, Kepenyofa, Zekeperogaza, Kepenyofa, Kriegaza, Nunu, Pugabaso Angulia. Noe. Akemo, their hockey cree, pori nilho, Kerüsuo, Kinuliro, no until la mirhi selil ho, seu, no kemeto nunu Jehovah, Kepenufaza selil ho, diu, Sabajaur, Kalidi, su sekemesali. Tejo die Kerüsuo, Kepenufaze, Keperogazun no parva. Sasie, Pengununu ker, Mosoliro, Temize Keperogaza, Usias on your music, Keperogazun no, Dihakoha parva. Penguliro. Ponjor Hulie, Suruliro, no me dukril ho. The no piechel ho, nor gul ho, no zanyo migi ke ZHAPU ho, zanyo mehul ho. Sala Tejo Kagasha, Kerer Hagoha, 10 Commandments Hagoha Vatsagashiki, Kepenyofa Krigaja, Mutimi, Krigaja, Kepenyofa Keperogas, Mutimi, Zekeperogas, no, Bargaba, Suanguli, Mujisue, Haniha, Pukasagasha. Ugo, leseke. Mu azahanye, diekagazahanye, Kapenyo for Kriegaza, Mutemi, Kriegaza. Seke Kegaza, Diebo, Sedipoania, Kekesa, Musuliro, Kekre. God combined these two commands with one word, love. Kekre. Mu Kekre. How ha? Kepenyo first ke perogazunuri ke krie ke Jesu hase u siazonumie ze ke perogazunuri ke krie ke Jesu hasela mu ibrimie mu Greek medianu ke krie dia ha pocha ke puliana ta ne go mi leba livi kidi bola go DIEKEPU mi go Greek mi mu ibrimi dia go ha pu phida yashi deri DIEKEPU ba chasamoli ro pocha ka tho sile ma ya go tini genu zo cheri DIEKEPU U Geri geza, U Tevi geza,
dihago ha wat sa se moliro die po kini nu po chao hai di puzo le gen za ya sike mi he ibri mi mu greek mi die zo sheri phagro bo nu wat sa se moliro po chaka tho so ha parle mo da ya hanu kepenyo fa khili nu ga za mu se zo nyu me khili nu ga za die ibri mi di nu liro ahab ke za die so ha se mu greek nu liro agapao ke za die si ke za bo se ahab ke za ibri mi di liro mi po khie po ngu ni po mengu po ze basi na mu bo kepu mu po kepu chen na ga zo bu ba she ahab ke za die so ha liro la mi po khie ke za po ngu ni ke za po mengu ke za po ze basi na ga da mu ke po kepu chen na ga da die so bu ba she这Greek nu ke khie agape agapao ga za die so haliro mi po khie ga za la po se di ke ri tho che ga da su pu ba she po mengu se di u zo fu gi ri ke mi ye ko ga zu che ga da su pu ba she sala sa po diu su se ba ke khie ga za die so ha su se ga za nu pu ga ba so ngu li chỉ đó cái bùi linh cái giờ chắc cái nhẹ cái điều liro địa khắc cái sự cái rất thô về úp bét thế sẽ cái bên nhau phải create cái chữ zo verse sere thì nhiều mu sere thật thanu ngu cái the first and greatest commandment is to love God with our all úp bét thế sẽ mu Matthew Mark Luke nu mu hoslio nu pete nke le pete melu pete nke hero pete nke ko pete se ni pu khije ke so pusha u melu pete se ni pu khige ja kim hega mathi soru me fe di no pu ge ja me puri ni pu me ke ni ki tyo chike dyo li ken ja siliro po mi po ngu me chda mo ki kru kheda dyo mori po mi po ki cha bada di ke kru thi da dyo ni u ke pe nya fu mo mamon ki tyo chike dyo li ken ja这说哈努不个帮我哩，我们路边这些你不可以个这说哈，是所以如果马蹄根儿是天爷是太福音我个哩，我给罗边这些你不可以个这给地步不巴个 ，loving God with all your soul 好哈，马蹄根儿是天爷能我个哩，个好不哩，阿基不不莫哩不着可以个大哩咯，不阿天爷吃了什么？mo ke hu bori agi ponyo mori ponyo fa khre ko dali ro poe athemi chhle smo ke hu bori po thyo cruise pidi asim ji moro athemi chhle smo isi look ke die me fe sor nuri ke thodie pula ga ke hu bori agi vodi po si ro po jo po ki mi mu ponyo nyo po se zre ji po fa nyo ko mu po thyo po ke lu me lewa ke mo se ape thake li me chhle gen ja isi我给罗伯特些个朋友发开个着，说哈，还个是第个朋友西面这个哩，个朋友发些个人拖出个哩，说哈不把的，是些没路伯特，莫人个来伯特些你不开哩意思啦，莫话哈就喊个第没发播，没发些第哈个么哩，个好不哩阿弟看个是个么哩的是个车子呀个上面阿开呀。mu akhriya ke jami apuri smi khridio mu athyo apye uko pengu shdio isi unu ke le pette se ke penyo fa khri ke je ke penyo fa dikha ka so ko nguli dis ko chje ka jami hauze ke khela ka shnguli so sie inke ko pette se isi mark mu luk nuli ro with all your strength inke ko pette se ni pu khije ke penyo fa khije ke so ha pulasa mugo jacob po me fe po nu ke thodi nunguli ga ja do phi nuri shige shi thalia ga ja mi theja ke va tho sige che mi u ke do ke jnu thakili la ke ri chere ni pu e pie po khria ga ja ko studio di prabi ke ju nguli tyo isi u ke ko pette se u ke ri ro pette se你不可以在，还有个这，你努力不拉啥，比多个有收入太愤怒。好啦，你接着不给，你给没这个这你有设置掉，而你批掉呀。是的，米努给这个说希望说大家个啥，是那给你不嘛，热个个这你给本来给
토부 지수 크리스타 미밍우 치가 본해 테체테루 무 자예치리게도 라 우부게 메지에서 시리 우푸세디 우게 히로 페테시디 니푸 크리에무 포디제시디 포 페발리 누게자 수하푸샤 멜루 페테 nke ko pete nke hero pete se nipu krije mu ha ke ja tho mo ke thozo isi ti do no mu a ke penyo fa krie ge zunu ke penyo fa ze ke pro ge zunu kim he baga ugo mi ke krazo shui ke penyo fa ze ke pro ge zunu nipu krie ge zunu vi se ba li vi sa se ba li vi mu mi ba li vi Dari Jisu akin nuri push ada Jisu ke penyo fa kriega mi kriega su hasidi ke kesa mo ke dosa aji do takibo se sunata ugo haki ha cruise bo nguba ya haki ha cruise bo sedi takibo sunata cruise bo 这个在被批被读个这四个年岁呀。 Munyo to recipe. Hanu pedu gaza si hawe no mu ke penyo fa ni do no ke pero gaza su ha za siu de. Pe pi gaza si hawli ro no mu si za nyu mi te mi ze ke pero gaza za siu de. Hanie ke ni nie ka sa smo li ro cruise chili genza. Ke ni nie se mo so. There you go ma po let's give you li ro Peduga just see how you potopor bizo di haidi pedudi televiso. Potopo position no haidi televiso. No I see how has seven habo no sesali ro potopo position no pedudi televiso. Deri pepiga just see how aliro peduga just see samoliro talegenza. Peduga just see buri dis sinu pepiga just see sepike kea. Muji suya pugaja nke ko pete nke hero pete melu pete se nye pu krije hawa ka ja thomu ke tho zo isi musu sino nsi zanyo mi kribien tho nke krim hileji ige za hanya pu ka sasha pa bo lesmo so liro ke zo liro ke penya fa krie ga za poze ke pro ga za wa ke ri thomu ke ja thomu so mu hawa pu tho ji zo di thalivi Dari temye kriege zo liro hau samo liro borbi thaliamo. Borbi magi boy thaligenza. Nigo to dodzusrivi di thaligenza zo. Musiki mi we ke penyo fa kriege zo hau se keria thochali liro we temye kriege zori. Mi ze ke peroga zo nui ni puwe u krose ya. Ugo mi ka kari mu azo shira ke hunu. Hau buri le modi hau buri bada ya. Idi dodzala mi ze Keze vilien di, mize ke perope vilien di, do zobazo shi hawa, potho borbi thali moda ya. Muji suhe sala hanya, buki khege sa chido leseke. Ke penyo fa khege za, mu temi khege za, hanya buki khesa. Mu sala jisue. De khakasa ke za tho kiuga, idi buke zoka shiki bue. Ke niu sa pupie. Farisi ko mu sadugu ko diu ke lasa. Mu chake niu mu thalao. Die kagasha ke new u siazo new me krebe u tho u ke krem hegeliuzo. The second is this: love your neighbor as yourself. Verse 7. Siro ke new liro siazo new me krebe unto on ke krem hedio. You see. Siazo new me krebe unto on ke krem hedio. Ugo microbo lebalivi. U siazo new me mori, a siazo new me pocha Aki kegi baya gaza, physical neighbors ko pupa de me. A baya gaza, a kegi. Ase penyo dil hobaya gaza ko pupa de me idi ka choba lebi. Deri hauha Bible nuri me po Jisu ka choga sa soangulien. Lukera me fe pengun nu me fe ser tenyenu. Samaria ke view ZDV haunu. Mi poe ka choga sa hauha sedi Jisu ka cho. Asizanu me suboga. Who is my neighbor? Okay, I have to love my neighbor, but who is my neighbor?
Luker me fe pengunu seretenie siro tejo ke simi po sier jisu ke do di sie ke patao abu ke chache ke ringuli ke dola ke di bo chele mojoga si se po sie buki tejo no ki di bo tu bejaga no kim hedi su ko prega si se po sie non melu pete nke ro pete nke ko pete jiu nu pete se ni pun ke pe fo kredio mo nse zo nyu mi krepe nto nke krem hedio si se verse me fe tetano jisu sie buki no Kela tu sude no how chlie sililiro no filitio sisha deri temi hawe potho mejle no disie jisuki siro supo azonyuga isi kintu ke pushde tejo ke simi hawe jisu ke zolala gaja po dier no badi po malin no di po pejoli no di po ke zolala gaja so chuma hakia zo shiri lukker no zo shiri tejo ke siwe jisu ka zola Mujisue, Jisuke Zodisie. Supoe Azanyoga, who is my neighbor? Who is this neighbor that I am asked to love? Mujisue Podikalagasunu, Divipo, Se Podikalasha. Ugo Tezao Siba, Jisue Sipoki, no Kelat Tushde. Verse Serno, Jisusie, Miapoe Jerusalem, no Reve Jericho Nukeje. KETHERÜ 세계적 메그로부부 보텔리에 보페니고 로와 무보 vbie 부부 시다뇨디 카피에즈와디 띠오다 시로 테크르차 지에보미 보차 스누 수제케 테미스 무지기 보케 띠오보다 스스티오의 리비미 보리스키 KETHERÜ 테미스 무지기 차케 띠오브라다 데리 사마리아미 보 Revetio di poche zocchi vor rupo punguso di punumejeda isi mo ugo tezeu siba bete puzo mori jisue teze hawa pushdi kya nke legi hako segodo no kyu mi po vgawa zono mi ga lega isi motha temi hawa metzmechire pungumegi jike suzo isi sala supoe erzakiliu Zanyoga idi pocket zogashigi pungumejige suzo isi jisue sepuki nori vodi sikim hi liche sikim hi chriche isi go and do likewise teze hawa prakashiki temie mu kele se ngulie 3 kinds of people and 3 kinds of attitudes poliro ker gumigo keleu Musugoliro umetakasho, kemehu nutuagaja. Mugo keleo liro, asenagaba opozino baro, cubocheri asu pizodio. You get a keleo there. The attitude of the thieves, jealousy, covetousness. Sasie keleki new liro, zievo mu livimiu keleo. The attitude of the priest and the Levite. Musuliro. Indifference. Kenan di tenun moketa. Kenan se tejogo petesiti. Deri mingu meje gazunu. Sasamosho gazunu tenun mo togera. So haringunali. The kelese uliro Samaria ukeleu tezeu numulia. The attitude of the Samaritan, the good Samaritan. Mupokeleu liro. Kepenyofe me dola abu temir zakeli hauze ke selede. A chili view no, a kevi tosedi pokroido. The attitude of the good Samaritan. Mujisue, Ugobunu Samaria umhidi, Usiazanumi Krieselije, get us a push there. Luker mefepengu seretenie. Sereteta, a gauge a pugaja. No rivodi sikim he chiliji, go and do likewise. Salami popugaza Hakesimi popugaza Hagaza de Popusha. Authentic Christianity sees the need, is moved with compassion, and then translates compassion into action. Hapongusha, potsofu musha, unu mejelie.
unu meji ga zor bi mo mi kroisha ya ha thori chsa ya ga zo ha muli ogo mi ka krazo shiri Mother Teresa je siba Mother Teresa je puko phia poe tiche ke the tha ke bagi Indian war idi poe lesiki yo bonu ke pa thatchba di ni pue por chagada su ha poe sili kagata nu lesiki convent school bonu ke pa thatchba deri lesiki mo ga jiki themi ke kra ka chakana cha ukiu leba mo uke krimi u khagawa themi ke kra chakhe lugaba so hangu shidi po ponu chada mo poe ke penya fuki ke chachuru ke penya fe pobunu padi themi ha ko ha khesa mo so ga za so ha se por chada teregi po pu ga sha wa no pobu paligen za ga so ha se po chakha chada de po ka chachba di pula la ga ba no pobunu lesiki no po kamu khawadi chazu padi ke zaga to famie ke miji ga ma mi ha ko ha donu ha chili ge vi permission ngulie sidi pom ha to por bizo di sede ugo te je pula mori Mother Teresa je siba de por organization missionaries of charity oliro kizunu charity organization ke ja thobo jesu shiri tsaba mu po kel huti ki Nobel Peace Prize ringulie po pu ga die ha ke mi ge zo bo puza pusha. Don't think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is love, to love without getting tired. Ke meri ga za ke khese di ugo hatsa sa mor ja ga le morivi deri ungi modi mi khre ga sa su hai ke khre ga thozo isi a commentary bonu teje ha ha pragabagi ugo chike puga ba Samaria mi ke view je commentary bonu ngu gilie ani se musu se ka za sidi pothela chulin ba Bible commentary to Kerüsuo pugaja teje haunu there are three attitudes in this story. There are the talkers of mercy. They are the takers of mercy. Takers of mercy. We have the talkers of mercy. So priest to Levi to Pubare. There are the givers of mercy. Takers of mercy, talkers of mercy, givers of mercy. Samaria hidi muke meje khasaje sepeke saje selhusje ke so pusha sala jisu hai pugaja npette se u ke penyofa khige zo how ha keri thozo deri nsie zan yomi khige ri how har hier kramota heji isi teje yo bose pothela chawado Christian me journal magazine bonu editor we po photographer photo hiya gaja temio gipudi temi ke me just je gizuno temi ke me just segaba pekesh legi no photo vis segzo bor hivor leje sidi ugo magazine hono petasodo isi I want a photo that characterizes that destitute condition of humanity. Sala photo ne agaja hawali ro poe tetsu lukia gi fodi herve komu ke di poe photo ki kri geza ne dojo deri pokele chalemo kijuno themi ke meja thorga ba su pekeshe ke dola photo bo fagaja si badi po khoni bo fodi kroket zome bo ngulie mo kroket hawali ro dukabo bread fresh seri sevor zegaba dukabo mojunu thadi poe krot zagaba ngusha mu poe su hangu haude photo hawa nele morsade idi poe photo su han nemenyo sele photo su ha sevodi po bosu editor pe kesha mu po editor li photo hangu de haude how to dazo
ripe vi sele de idi poki pusha pot sesro poponi se sibadi po congratulate sa sidi po editor we photographer ke chodi sidi no kim hidi kroka cha how kroijiga nom heriu nega wase kim hidi kroka cha how kroijiga idi po ke chosa mota pom ha pori puli mata mengada he had done nothing to help the beggar. Mo editor we photographer you got the picture but you did not get the message. Nom hir hiunguli de deri pochao telimode idi poki puche. Ubu usizan yumi khebie uto uke krem hile nuga za ha. DIEKEPU towe mu tie we ke penyo fa kriya liro mi kriga junuri we ti hetsu ko smor so gaza vikecha ko sa smor so gaza wari leke ugo mi ke krazo shui ke penyo fa kriya ga so ha so unu dau tsba molivi ke penyo fa kriga so ke penyo fa kret tuzo ke penyo fa kriga thobazo asu so question ba mo ibalivi. There are many times how much we love God is reflected in how we love people and how much we love people. Nipu ke penyo fa kidebo we ke penyo fa creation so halio we kidebo themi creation ke sununu mulia mohona haunu chido KETHODIE muli we die kha ka ke jat tho we u pet tese u ke penyo fa khri ga ju zo su kiria tho ke jat tho mu ke me tho zo deri die kha ka ke niuri me ye mu usya zon me khibie u tho ke khie me ge le su harizo. Love God, love people. Mu ke pele me chhe ga no hani ha chko kili li ken zo we hogi bo ke penyo fa li tho che ke penyo fa si ji se Mary se komu ke badi temie khie ga sa su hanu ta chada ya mu chi do tho ke zo so mo so nie ke penyo fa bu jabi chi do podi ke za ka sa pete mo khasidi u go bu ke penyo fa khie ga cha su ha sidi temiri khie ga sa chli thena. Amen. Tela nungo pete ke zesia thaleri chali khupri ke ni di kenye an physician bazo pete ke zesia thalena me One
no ke zedi metsa ka chatsli do me nipu e kim hidi nur tsasachi art tsasachi lesa hidi u kha ka sala bi nipu zike nipu khye ga za mu mi khye ga za hani ha sele ba mo mo chi u tho ke zo presidi apo thala cha ga mo za pette ke zedi u kha ka sabi ke pe nyofat zike li mu diu fe ko ka sha ti bo ba le do me ke ze ka chatsak pheli ke hallelujah nipu hego 지도 희고부 결쇼티아우누 디에누누 노혀츠가서 메지디 해부누 해프가 살라길리에 벨레디 인테지야웨 해고 보티게 그라자 크리에디 헬레야 크리에디 해뿌야 해페테세 크리바조 해게비 페테세 리에츠바조 가절레디 해토 Lepe vida ya deri music ke perroga zunu he siazanu music ke perroga zunu me khige zunu he nkhe chiba mogada so hari sila le ya muji do ndienu no he go me popo ga za urchga saga sha peledi intezia we azo shiri ni pu akha ka sala bien chi ya nkriya ga za so ha sidi potela chwa modi abu nu ni pu noe a chanu temye porhi ke kri gaza sevoria gaza hakwa creation legivi no across che muchi do ndie rn ke le tuidi he go me popo gaza he kha ke salabian chi ya me liu zo shiri ki cru zo shiri mu he ke hu bu zo shiri nkrie ko ke le toy honyo ho krie ko ke le reach che mu no he go me popo gaza cross che tola pa gazu nori india rn ke le ziri he go bu ndio Zelegivi across a Jehovah Bujapie, Netzelie, Munize Balice, Jehovah Bupozipie, Nevapezilie, Munie Crie, Nimumejikili, Tsuche, Jehovah Bupozipie, Nemoholie, Mun Nepie, Netzikili, Tsuche, Bo, Nyo, Mukimasara Foods and Chasia. Amen. Amen. A Kepesiga tipo, Selido, Sidi Ugo, Potelachili the way. Vorgaza Sunday here, baptism. Kepele Zulu Suha Kalasudo, Muhauliro Sunday School Trailblazers ko camp Zigilie, Medzidi baptism Kasudova, Mu candidate Zulu Fulin Gaza, candidate Hobaliro, Nigo Tesa Kasaji, Mu Vogaza Thursday, here baptism class set your Friday here, Bado, Musan Saturday here, KECHA Ugo ZHAPU, Ugo testimony or Nukile, Muji Haligili, Tibadaway. Can you liro Vogaza Sunday here, Pastor Lanuakam, Kivijauno Pastor Chegavoru. Bubu party che PowerCom ministry nu pastor sadagado suha faculty po installation hatobado sala matawalari chabaje ke se nyu ki pushya se sia seuli ro che do ke husie cha he bado mu new market zanyo ko thogobu cha mu himno ko ke sesde mu ko pezimu ni ko ke huburi to pa ke sigi ninu sedila da modi cha henuri ke pe ko bisje mu cha he hawali ro ko Chakili di Yogada Zogomo, Ugo, Keperoli Moshogazala, Kesili Moshogazala, Niogo Potigecha, Kesemo, Ezo, Miri Mudo, Sala, Nigovo, Keserisha, di Kepecrosaji, get the Seniki Chasia, Kehuzili Liro, Mucha Huzili Liro, Jubilee Planning Committee meeting Badoho, Sala, Suri Levaje Musasie, Tie, meeting Zili Liro, photoshoot Bado Basala, Suri committee member Petel Levaje, Petego Pezio.